नमस्कार 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 बाबा हाँ, सर। विशु काट काट तो मालटा दे सर अरे बाबा विशु हाँ, सर। दे पानी टा दे पानी दे दे हाँ, हाँ। देखी जाए सर नमस्कार सर नमस्कार अभद्र तू एपर्यंत ट्यूशन जाइनु तू आज चल तो कथा आज ट्यूशन ले बुझुची चल एठु, चल ये साला पिला मते पीते देबेनी मोड़ा जाउची ट्यूशन ले बिछु हाँ सर हां मो पछ पछ आ मु जाउची आरंभ करिमी मधुआ मास्टर मधुआ मास्टर मधुआ मास्टर ओ पिला माने बस 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 तो बस ना सब आइज तो हो प्रेजेंटा पके दवा करीम मिया ये सर भाई विशु मारांडी आई सर शंकरा जेना अच्छी सर टुंगुर भूल करिबो खेल जगा दास प्रेजेंट सर मानस टुडू ए मुई सार बसची सार कहीं बार बार मत डाकुछ भाई जल्दी आ सारिस आज मटन बारीटा ना कस्टमर खड़ा होइस मते थोड़ा जल्दी छोड़ीस मैं जाइस तो टूटो बकरी काटिस मोर तो 2 पैक रे खत्म हो जाइसे बाकी मैं काली पड़ीस तुम्हारे पाखे 2 किलो मटन भेजिस अरे मिया भाई रुक जरा अरे तुमर तो 2 पैक आमर तो 2 पैक सब तो सांगर सारिबा आ जीवा काहे केते जल्दी कहउछ पिला माने आज हम पढ़िया कौन हुस्की हुस्की इज ए वेरी 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 इंपोर्टेंट टॉपिक हुस्की की आमे जेते बेले पारिबा सेते बेले बहु आराम रे पी पारिबा हुस्की पीवा पाई आमको केवल गोटे रसुण आचारटे भी हेले आम गोटे खंबा पी पारिबा हुस्कीर उपकारिता एगुड़ा सब खातार लेखिक रख प्रथम नंबर पॉइंट हुस्की को आमे बिना चाखणारे भी पी पारिबा आमे बिना सुडारे भी पी पारिबा हुस्कीर स्मेल काटिबा पाई आमको कौनसी सुगंध जातीय पदार्थ सेवन करने को भी पड़े नाही हुस्की को पीवा परे आम भितर कॉन्फिडेंस लेवल एते बढ़ी जाए गोटे हाथ रे बाइक आउ हाथ छाड़ी की साइकिल मध्य आमे चले पारिबा हुस्की पीला परे आम मानक पाखरे सीएम पीएम भली दक्षता आसी जाए आमे निजको सीएम पीएम ठारू कम भी भावंतिनी पिला माने एटा को खाता रे अंडरलाइन करी रख सबुठारो इंपोर्टेंट पॉइंट होचे एटा हुस्की पीला परे हैंगओवर होबार चांसेस क्या बोला तूने बहुत कम थाए पिला माने हुस्की को आमे किपरि भाबरे पी पारिबा सेटा अबे आमे शिखिबा सर भाई थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ हुस्की को अच्छा अच्छा ठीक अच्छे मिया प्रैक्टिकल करके देखे दबा सब पिला माने काढ़ सब हुस्की बोतल काढ़ ग्लास ऊपर काण अरे मानस तो ग्लास कहीं ए सार बाबू घरे मोर 2 बस्ता चावल पड़ी आज माइकिना कहली गोटे बस्ता चावल मत दे दे मोर आज एडमिशन अच्छी हेले से बजती माइकिना कहूची गोटे बस्ता चावल बिक्री कले आम पुअर एडमिशन हम तो आपण कहतु सार बाबू मोर कौन पीबार अधिकार ना से चावल बैगटा कौन मो इम्पोर्टाट नुहे कौन ए समाज रे आम बड़ी बदुआ मान किसी भी नहीं अच्छी अच्छी रुको जा अच्छी
ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ରେ। କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଅଛି ତାକୁ ଦିଅ ରେ। अबे साल भाई मधुआ भाई का कथा सब बुझी पारे मो पाखरे अछि ग्लास ने भाई ने। अच्छा मास्टर बाबू आपण को ग्लास है ଅଛି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗ୍ଲାସ କେବେ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା କେବେ ହେବି ନା। ସିଏ କେବେ ମତେ ଛାଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହେଇ ରହୁ। ସାର୍ କେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲନ୍ତି? ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆମର ଏଇ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ବୁଝିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ନାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଟିଟା ପୁରା ଆମ୍ବିଳିଆ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି ପ୍ୟାକ୍। ବୋତଲଟିକୁ ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ କାଢ଼। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ତାକୁ ମାର। ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଣ। ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାପରେ ନେଇପାରିବ, କିଏ 30, କିଏ 60, କିଏ 90, ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଢାଳ। ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ଅନୁମାତ ତମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନେଇପାରିବ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିଟି ଦେବ। ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଇଦେବା। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିନା ଚାଖଣାରେ ବି ଆମେ ହୁସ୍କି ପିଇ ପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଖଣା ନାହିଁ, ନିଜର ଝାଳକୁ ଆମେ ଚାଖଣା କରିବା। ଏବେ ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। हाँ सर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूंगा क्या? ହଁ ମିଆ ପଚାର ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? अच्छा सर भाई, आप कैसे मधुआ हेले? ଯଦି ତମମାନେ ପଚାରୁଛ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଏ ଛାତି ତଳେ ଗୋଟେ କୋହ ଭରା ଷ୍ଟୋରିଟେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତମମାନେ ପଚାରୁଛ, ତମମାନେ ମୋର ଏବେ ସାଥୀ ହେଇଗଲଣି। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ସବୁ ସତ କଥା। ମୋର ବି ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା। 2ଟି ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ, ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲୁ। ହେଲେ ଏ ସମୟର ଚକ୍ର ଦିନେ ପଲଟିଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଜୁଆରେ ସବୁ କିଛି ହାରିଗଲି। ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା ମୋର। ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଲି ଏଇ ମଦକୁ। ଏଇ ମଦ ମୋର ଜୀବନର ସାଥୀ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଶୋଇଥାଏ। ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ମୋ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମଦ ନିଶାରେ ଏତେ ମଜିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମରିବା ଦୁଃଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବି ଆର ବାରିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଏଇ ମଦକୁ ଆପଣାର କରିନେଲି। ଆଉ ଏ ମଦ ମୋତେ ବି ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ମୋତେ ବି ଖାଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜିଠାରୁ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଏ ମଦକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ମୋ ଭଳି ଦିନେ ତୁମେ ଅନାଥ ବି ହେଇଯିବ। ସବୁ ଥାଇ କେହି ନଥିବେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା। ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଦୁନିଆ, ମୋ ସଂସାର ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ମଦୁଆ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଜି କତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, ନିଜ ସଂସାରକୁ ଦେଖ। ଉଠ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି କତରୁ ଏ ମଦକୁ ବର୍ଜନ କର। ଜଣେ ଜଣେ କରି ନେଇ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସବୁ ମଦ କାଚକୁ ଫିଙ୍ଗ। ଆଜି ପାଖରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା,
କାହାକୁ ଆଜି ପାଖରୁ ମଦୁଆ ହେବାକୁ ଦେବାନି ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଆମର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବା। ଉଠ ସମସ୍ତେ ଉଠ, ଯାଅ ସବୁ ମଦ କାଚ ନେଇ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା, ଏହା କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।